Lelek isti ubije muža. Hotel Vilina Vlas nekada je bio odmaralište. Tokom agresije na Bosnu, ovaj hotel je postao mjesto strave. Ovdje su Bošnjaci zatvarani i mučeni, a djevojke i žene danima seksualno zlostavljane. U Vilinu Vlas su srpski vojnici dovodili i silovali čak i djevojčice od 12 godina. Mevluna Jašarević je u Vilinoj Vlasi provela više od mjesec dana. Kad smo došli u Vilinu Vlas, to je krvi do koljena. Sve je to najgore. Kad majka gleda ćerku, a ćerka majku. Njoj je bilo 13,5 godina. Drina je od 1992. godine bila tekući mezar i višegradskoj ljepotici Jasmini Ahmedspahić. Po svjedočenjima, Jasminu je silovao Željko Lelek, a višegradski Srbin Petar Mitrović povezao je Leleka sa vremenom i mjestom ovih krivično-pravnih radnji. Jasmina je u bijegu od zločinaca skočila sa 3. sprata Viline Vlasi i između zločinačkog iživljavanja i smrti odabrala odlazak sa ovog svijeta. Znala je neku istinu koju mi nikada nećemo saznati. Ona je imala bijelu košulju na sebi raskopčanu, potkošulja bila na njoj. Kako je ubacili je u sobu, ovaj Rus poletio iza leđa je uhvatio. I ona je samo, a on je uhvatio za košulju. Ona je izvukla ruke. Košulja mu je ostala u ruci. Ona je samo kroz nas stakla. Ja ne znam kako je njoj Bog dao, pa je ona trčeći, da li je nju vjetar nosio, kako. Ona je na prozor izletla, ona je razbila prozore. Milan Lukić